Sanibonani bafowethu, umusa lo khulumayo. Ngibuyile futhi nenye ividiyo. Kule video le bafowethu ngizonitshengisa ukuthi uwulungiselela kanjani umqondo wakho for i-trading. Uma ngithi umqondo wakho, ngikhuluma ngama-emotions, yabo, nokutatazela, ngithi uyabo, thola ukuthi ungenile kwi-trade, ugcine usuphuma ungasayenzanga i-profit kade kumele ukuthi uyenze. Yabo, ugcine usuthatha i-profit encane noma usheshe ukucloser okuyi-loss kade imakhethi kanti isazojika iye kwi-favor yakho, right? So ilula-ke lento bafowethu, zincane nje izinto okumele uzazisise. Okay, sinama-types of traders, right? Akuyiwona ayingqayizivele njengamanje, i-technical trading ne-fundamental. Fundamental trading ila ubheka khona iy'ndaba nazo zonke ezinye izinto ezi-affect-ayo umhlaba, right? Iy'ndaba ezizokwazi ukuthi zi-influence ama-currencies like irandi, i-US dollar, yabo, iy'ndaba nje zalento ze-country as a whole, right? Then uma besiza kwi-technical trading ila ubheka khona i-price action, ubheka i-charts, ukumuva kwe-charts, ama-resistances, ama-trend, zonke lezo zinto lezo. So into yokuqala nje okumele ube nayo noma uyiqikelele kakhulu uma ngabe ukuthi uzothatha i-trade, nokuthi ube ne-trading plan. Uma ngithi i-trading plan-ke ngisho ukuthini? Ngisho ukuthi izinto lezi ozibheka kakhulu before uthatha i-trade, i-resistance yakho, uma ukuthi i-resistance yakho, i-setup, uma ukuthi i-setup yakho, kodwa lezi zinto ngizozibeka nje kahle ukuze ngikwazi ukuthi ngizi-understand, right? Okokuqala nje, iba ne-trading journal la ubhala khona izinto zakho ezama-rules okutrada kwakho, right? Ngiyacabanga ukuthi lokho ikona okubaluleke kakhulu. Mhlawumbe izinto ongazibhala uzilandelanise ukuze ukwazi ukuthi uma ngabe uthatha i-trade ungapheniki. Mhlawumbe okokuqala nje ungabheka i-market direction, right? I-market direction ngiku-1 hour la kwe-US 500, right? Ungabheka i-market direction, right? Ama-time frame nginifundisile kwi-previous video yami. Uma ungena nje kuma-videos uzoyibona la nginifundisa khona, nginikeza ulwazi olunzulu nge-MetaTrader, nge-MetaTrader 4. So uzokwazi ukuthi le nto uyibone uma ukuthi uya kula ma-videos esengikwenzile amanye adlule, esesiwenzile kahle kahle because khona ne-colleague yami uLindo. So ngeke ngisakhuluma kakhulu ngama-time frames, but into yokuqala uyibhekayo i-direction ye-market, iya kephi i-market ngaleso sikhathi, right? Ngiku-1 hour, ake sithathe nje la sikhona njengamanje. Uma uthi uyabheka la, uma ukuthi uyabhekisisa, i-market iyaphezulu, iyabhaya, ama-bulls ayawina. Ama-videos wami uma ukuthi niyawabuka, abawaziyo bayazi ukuthi ngisho ukuthini uma ngithi i-bulls, uma ngithi i-bears futhi bayazi ukuthi ngisho ukuthini. So la ilentuza i-market i-trend ye-market is buying la, right? Trend ye-market is buying, iyaphezulu, right? Mhlawumbe masileduza nje, iyabhaya, right? Usuyibonile i-trend ukuthi iyabhaya, usuyayazi i-market ukuthi iya ngakephi. Okwesibili, i-structure wena osi-trade-ayo. I-market ingabhaya ya-right, but wena uzongena kephi, iyona yiphi into oyibhekayo. Ama-videos wami bafethu, uma ukuthi niyawabuka, niyawalandela ama-videos wethu, nizokwazi lokho. I-structure nizosazi ukuthi yini i-structure se-market, right? La kukhuluma khona ngo-bullish flag,
sikhulume ngo-rising wedge, ngo-falling wedge, yabo. So uzozazi zonke lezo zinto uma ukuthi uyawalandela ama-videos wethu. So uya nje kuwona ama-video uwabuke, uwalike, uphinde usubscribe because ulwazi luseza, luningi ulwazi liyeza ngemakhethi, nizoyazi nje. Sinifundisa ngolimi lebele lesiZulu. So angiboni ukuthi khona umuntu ozodideka. So okwesibili, structure sakho. Ngabe wena wenza u-head and shoulders noma u-double head and shoulders, u-rising wedge or falling wedge, yabo. Zonke lezo structure lezo uzozazi, o-double top or double bottom, uzozazi zonke lezo structure uma ulandela ama-videos wethu. Okay, okwesithathu, i-lot size yakho. Guys, i-lot size ibaluleke kunakho konke ngoba i-lot size ila usuke wena ukala iportion yemali osuke uyiriska ngaleso sikhathi. I-lot size iyakuvumela ukuthi ungariski yonke imali yakho same time, but ube namathuba amaningi ukuthi ukwazi ukwenza imali kwi-market, right? So i-lot size yakho kumele uyi-understand-eke uyazi. Uma uno-$10 kwi-account, ngeke uvele usuke ufake u-0,10 u-lot size. Yonke i-account lapho uyiriskile, even way more, angithi uyabo. So izona zonke lezo zinto kumele uzazi, yabo. Nawukuthi-ke futhi-ke kumele futhi ne-broker uyazi ukuthi kule broker okuyona izipred zime kanjani, ngoba nazo zibi-affect futhi yokuthi imali uma ukuthi uyarisk kugcine soluza imali enkulu kunoba kade uzoluza imali encane. Ngithi uyayibona lento leyo ngenxa ye-commission yani ye-spread, yabo. So okwesi-4, ama-psychological levels wakho. Uma ngithi ama-psychological levels, ngikhuluma ngama-resistance. Ama-resistances-ke singakhuluma ngento ekanje, ama-resistance. Ngitshengise nje i-resistance, nayi i-resistance, yabo. I-resistance yakho le, i-support, tshengise nje into encane nje, i-support yakho le, angithi uyabo. Zilula lezi zinto lezi. So wena uma wazi la, uma ukuthi ungene kwi-trade, mhlawumbe uzongena ku-trade la, right? Obvious lapho kumele wazi ukuthi i-resistance kephi la uzophuma khona, la i-market izofika ijike khona. Ngokwe-support yethu-ke, i-resistance ye-support nakha ila, right? Usufaka i-take profit yakho-ke la isizoziphumela i-trade, angithi uyabo. Uma ukuthi ungenile nge-trade khona la, i-stop loss sakho usuyazi ukuthi kumele usifake kephi, above la, ngoba khona i-resistance ekhona kephi, la nala. Uma ukuthi uyabona khona i-resistance lapho kule lentuza, kule level le khona i-resistance lapho. Uyazi ukuthi i-stop loss sakho kumele usifake ngaphezulu kwalapho ngoba i-market inganyuka iyofika khona, angithi uyabo. Ngiyathemba ukuthi kuyabonakala futhi kuyezwakala, alright. Okwesi-5, okuyikona kokugcina, ividiyo yethu angifuni ukuthi zibe yinde kakhulu bafowethu, angifuni ukuthi zibe yinde kakhulu. Okwesi-5 okugcina, i-emotional control yakho. Uma ngithi emotional control yakho, ukuzicontrola imizwa yakho. Angithi uyabona ukuthi imizwa yakho ezokhontroleka automatically if wazi zonke lezi zinto lezi esengikutshele ngazo, ngoba uyazi ukuthi hhayi i-market izofika ijike lapha. Even if ayijikanga, wena uzokwazi ukuthi uhambe uyo-check-a, yabo, based on ama-psychological levels wakho noma ama-resistances wakho. Uzohamba uyo-check ukuthi kwenzakaleni, yindaba i-market ingajikanga, angithi yabo. Uma ukuthi ugejile lento zi-trend, yabo,
ukwazi ukuthi uhambe uyo-recover lapho ufunde. Like kahle kahle i-forex iyasifundisa ukuthi i-mistake is a lesson. Angithi uyabo? So lento ifana nempilo nakhona ukwenza i-mistake usuke ufunda futhi at the same time ngoba uyazi ukuthi leyo nto uma uyenza ama-results azoba kanjani uma uyiphinda uyenza. So imakhethi-ke injalo-ke bafowethu, into ongeke nje uze uyibalekele leyo nto iyakuhamblisha imakhethi uma wukuthi wena uzongazilandeli, uzongabi nayo i-trading plan, right? So yeah, that's it bafethu. Ividiyo yethu ngiyacabanga ukuthi kumele siyivale la. Ngisacela ukuthi u-like, u-subscribe, u-turn on i-notification bell ukuze ukwazi ukuthi usheshe uyibone ividiyo yethu esiphinda siyi-upload, right? So that's it for today bafowethu. Bye bye.